Okay, here we go. First drive alone to Looney's Kindy. Sien Luna die kamera? Ouma en oupa gaan vir Luna kyk hier so op die kamera. En ouma en oupa is baie lief vir Luna. En hulle sê hulle wil ook na Luna se Kindy toe kom, maar hulle is nou baie ver weg. Yes. But they love Luna a lot. Do you love Oma Opa? Oma Opa traurig, ja. They are so sad that Luna is alone and not with them. Maar dan en papa gaan saam vandag Kindy toe. Ons gaan saam daar speel met al die maatjies. En ons luister lekker musiek. You like it? Ja, want jy het goeie smaak in musiek. Like good taste in music, that's why. We gaan nou probeer warm maak hier in die kar. Hoe laat is het nou? Is Luna okay? Is Luna okay? Hello? Is Luna okay? Must Papa drive quickly? Luna okay? So wat die wat het nou interessant vind, as jy bestuur in Duitsland, veral mama papa, as jy nou luister, then if you drive, then you have to drive a certain speed in the city, which is usually 30 kilometers per hour. Then outside of the city, I think it's just below or up until 50. And then it can increase to 70. And what yes jy daar agter? And then after 70 it gets the 70 mark with like stripes through it, which actually means you can go up until 100. So they don't say 100. They say 70 with stripes. It looks like a car spinned on the wat noem jy sê die plaatjie. Huh? Of what? Waar's oupa? Oupa is in Suid-Afrika. Oupa mis vir Luna. Oupa is baie hartseer, ja. Baie hartseer. Oupa is so traurig. Soos julle kan hoor, hoor ek my sinus is 'n bietjie toe. Gisteraand toe spuit ek daai saline spray in my neus in. En toe spuit ek op te hard. Toe spuit daai water, daai soutwater in daai tube in wat lei tot jou oordrom. Dis nie lekker nie. Hulle sê
daarom nie jou lewe is in gevaar nie, maar dit voel asof jou lewe in gevaar is. Ek sweer ons moes nou hier so afgegaan het. Stop recording.